To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. We'll sign the world today. We'll come to believe it's the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our In the rite of penance, guilt for sins forgiven is taken away, but temporal punishment due for sins may be remitted through indulgences. Amid the prevailing COVID-19 pandemic, the gift of plenary indulgence is also extended to the sick, the elderly, and all those who, for legitimate reasons, are unable to leave their homes. They join themselves spiritually to the celebration, offering their prayers and sufferings, or the inconvenience of one's own life to the merciful God through Mary. In order to gain plenary indulgence in the celebration of the 500th year of Christianity in the Philippines, we can follow these steps. Make a devotional pilgrimage to one of the Jubilee churches in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga until April 22, 2022. Go to confession. Receive communion. Pray for the intentions of the Pope and for the fidelity of the Filipino people to their Christian calling, for the increase of priestly and religious vocations, and for the defense of the family, the domestic church, the basic ecclesial community par excellence, the basic unity of society. Conclude with the Lord's Prayer, the profession of faith, and an invocation to the Blessed Virgin Mary. Come, the Jubilee Church awaits you.
Teka muna, saan si Cap? Cap! Simula bata ako, takot ako sa'yo. Takot ako mapalo mo dahil sa mga kalokohang ginawa ko. Takot ako masigawan at marinig ang mga pangaral mo sa akin. Takot ako kapag nakakunot na ang kilay at noo mo. Dahil alam kong seryoso ka nang disiplinahin ako. Takot ako sa'yo. Ngunit utang ko sa'yo ang kalahati ng pagkabata ko. Pero umalis ka, kaya hindi nawala ang takot ko. Natakot ako na baka hindi ka na bumalik. Natakot ako na baka hindi ko na maramdaman ang iyong yakap at halik. Na samantalang iba ay kasama ang tatay nila. Ako naman itong sabik na sabik sa kalinga ng isang ama. Natakot ako, nakakatakot. Ngunit ngayong araw dumating ka. Gusto ko sanang iwasan ka, pero pilit na kong hinahatak ng paa ko pabalik. Para bang gustong yakapin ka kahit sandali. Ngunit hindi pala ganun kadali. Pasensya ka na po tayo, ha? Hindi ko lang po kasi talaga maintindihan. Bakit po ba kayo umalis? Umalis po ba kayo para malayo sa amin? Umalis po ba kayo dahil noong bata ako, sobrang likot ko? Umalis po ba kayo dahil nagsawa po kayo sa akin? Anak, alam mo ba ang pagkakaiba namin ni San Jose na tatay ni Jesus? Ano po tay? Kung siya nanatili para alagaan si Maria at Jesus, ako umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya tama ka, iniwan ko nga kayo. Hindi ko man lang nasilayan ang paglaki mo. Hindi man lang kita naturuan ng magbisikleta at manligaw sa babaeng napupusuan mo. Nakaligtan kita, anak. Pero alam mo ba, anak, ang pagkakaparehas namin ni San Jose? Parehas kaming nagmahal. Nagmahal kami. Kahit na mahirap gawin, ginawa pa rin namin dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Pero kung tinatanong mo kung sobrang likot mo noon, bata ka pa. Oo, totoo yan. Sobrang kulit mo kaya. Naalala mo pa ba yung nabasag mo yung gamit na regalo sa kasal namin ni mama mo? Napatagal ako ng salamin. Pero hindi dahil doon kung bakit ako umalis. Makinig ka sa akin, anak. Hindi ako umalis dahil makulit ka. Hindi ako umalis dahil nagsawa na ako sa inyo o malayo. At higit sa lahat, na hindi ko na kayo gusto. Umalis ako dahil mahal ko kayo. Minsan, anak, sa hirap ng buhay, kailangan magsakripisyo. Lalo na ng tatay bilang haligi ng tahanan. Kinakailangan niyang maging matatag kamukha ni San Jose na kahit hindi niya matanggap ang nangyari kay Maria,
nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Ang tatay ng mga tatay, ang pinakatatay sa lahat. Kaya anak, patawarin mo sa tay ha. Marami akong pagkukulang sa iyo, pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Simula bata ako, takot ako sa'yo. Ngunit dahil sa sinabi mo, natutunan ko na ang takot ay hindi naman masaklap sa taong marunong yakapin ang pusong nasisindak. Kaya tay, sa susunod na umalis ka ulit, hindi na ako matatakot muli sapagkat ipinakita mo sa akin na hindi agwat ang basihan sa pagmamahal. Bagkus kagaya ni San Jose ay sakripisyong pag-ibig ang dahilan.
kalabing adwang Domingo ning karaniwan a panahon. Panandamantaya po ing presensya ning Ginoo busal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa. For the intentions of Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barret and family, Mona Lisa David, Edner Dian, Evangeline and Angel Bondok, Allen and Mylene Gilas and family, Gloria Galang Hills and family, Mother Mary Agustin Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Orpina, Alaysa Mansukani, Luis Lerit and their families, Nida Di Marukut and family, Gonzales family, Edvigis Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Joel and Mary Ann Ubaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lorne Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Bo and Lisa Malyari family, Segundo and Rosel Macasyog and family, Canlas family, Romero and Marica Renan and family, Romy and Bella Samson and family, Rusty and Gina Tongyo and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Menjola and family, Remedios Mangaluz and family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family. For the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabanacat, for the complete healing of R.J. Alonso Reynaldo B. Opina, for the complete healing of Brian Di Marukut, Marie Carinan, Carmen Castro, Edison Torres, for the eternal repose of the souls of Guillermo Sazon, Engracio Garcia II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio Pasencia, Ricardo, Vicente and Raymond Songko, Beatriz Ocampo, Josefina David, Martina Manluku, Marian Bondok, Dante Songko, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose, Florencia and Enrico Bondok, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart, OP, Reverend Father Lorenzo Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria Maramba, OSB, Reverend Father Francisco Mendoza, OP, Reverend Father Arnold Santa Maria, OSA, Reverend Father Marius Roque, Elijah Tenco, Ed Lorenzo Manarang, Virginia Guanlao, Elisa Cabug, Seminarian John Matt Salon, Ofelia Sarmiento, Estela Lopez, Estrelita Lansangan,
Nino Esguera, Raul Tongyo. Abe tala rin po king kapasalamatan dari Risa Ignacio, Ronald Pineda and family, at ingkaladwa dari Bernardo Isabel Froilan, at ding maldang kaladwa king Purgatorio. Palakad tamo po para king dalit apamuklat. Bititipon tamo, king ladyo ning igpahampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Hesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakiyagom na ning Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Taluguran kong kapatad, king adoyti, at yutamo, king kalabing adwang Domingo ning karaniwan na panahon, at bata mong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kaya katamong kasalanan, pagsisyantala at panyawad talang tawad king Ginong Diyos. Iyag kastangining miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ng sana king biye alananga. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ligaya king Diyos, King kakatas-katasan at king yato kapayapan karing taong mayap apilubluban. Pupuryanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya, Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos si pangmayupaya, Ginu anak abugtong Esu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning ibpa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami, ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi, ikang makalukluk wananing ibpa, pakaluluan mo kami, uling ikang bukod kasanto-santusan, ikang bukod Ginu, ikang bukod kakatas-katasan Esu Kristo, kagum ning Espiritu Santo, king ligaya nin Diyos ipa. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning metos sikluban, sa sambanda ka anting Ginu, Diyos aparating malapit kay kami, masaya king mamaus kay ka, masaya kaming mamaus igpa kay ka, iba't king kayala ng kapanatagan ning yatong iti,
babalikdan miya ingke kang kasunduan, papanatilyan mo keng metong kingke kang kapayapan, manalig kingke kang lugod. Iti adwan mi king kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Hob. King busal ning sigwa, meki batyang Ginoo kang Hob. Nga nang migsalita. Ninuwari ing migwanta, king dayat malat, kanitang mibugnusyat misapwak. Kanitang binalot ke king ulap, at sakakelin pinan king makapalalulam. Kanitang binili ko ring hangganan, ay ena sukat lalagpusan. Ating keyang pasbul binili ke at dininan kabat. Ang gakamu keni nga kung keya sinabi. At lagpus kanita eya malyari. At ding mangata sa lalun menga sanbulat laketi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Ding sinakebar ko banlipat ning dayat malat, karinlam mga lakal. Libutad ning danuman, ing makapagmulala ng depatan ning Ginoo, karelang tengalan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. King amano na tinyop, ing angin na masikan. At may ngaragula ring alun, ning kadayat malatan. Tinas na lang mata sa matas ding baporda, at kay bat sildak nala ang gaking kalalaman. May nga sira lalub, balara, mga matenongan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Kanita minaus laking Ginoo, uli ning kasakitan, akarelang daralanan, at linigtas nala king gipit dang kabilyan. Kayang pepatahimikan imbagyong masikan, ding alun ang mga ragul, tinok ng lanaman. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Metula lang emunanu uli ning katahimikan, at pitnubaya nala ang gaking sadsara na karelang pakirasan. Uli ning alang kupas ng lugod, ing Ginoo sukat deng pasalamatan. Alang-alang karing malang kayang depatan, para karelangan. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing lugod ng Kristo, yung balamo mitutulak kaya kami. Ngening abalum meteya para karing sabla, at uli na niti ring sabla, miyayagum laking kayang kamatayan. Meteya para karing sabla, banding mabiyenge ni enala mabibye para king sarili ra. Nune para kang Kristo amete, at mi pasublan me para karela. Uli na niti, ing paglalawe mingeni kanino man, ema nalumpakan king panyukad ning tao. King milaba sa panahon, makanyan ing panlalawe mi kang Kristo. Dapat ngeni ena makanyan. Inya ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Ala na ing sadya ng pangatao, may bayo neng lubos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lintoya libutad tamo, ing metong amaragul a propeta, di natangyo ing Dios, ban iligtas ne, ing balen na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
ing Ginoo manatili ake kayo. at keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Misa na yaldo inyang mebengi na, nga ng Jesus karing kayang alagad, tara dalakit tamo king kangat bana ning dagat-dagatan. Inya likwan dala ring dakalataw, sinakilaking bangkang sasakyanan ng Jesus at delakit de. Atin lang kayagnan aaliwa pang dakal abangka. Di natang ing tutong masikanahangin, sa sapulane ning mga ragul alon ing bangka, halos kakat mune king danum. Makasandal nema ni Jesus king meto nga ulun king banda ng talwi ning bangka. Matudtudya. Ginising dering kayang alagad. Maestro ngara, ala nanuman kaya ka nung mga matetamongan? Mibangon niya i Jesus at nga naking hangin, tuknang ka. At inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinok nang ing hangin at mi ka maragula katahimikan. Kay ba't nga nakaring kayang alagad? Bakit mi tatakutan kayo? Ala ko pang kasalpantayanan? Deta nga nalangan ning maragula takot at kilabot at ngaraking metong at metong. Nino kaya iti, pati na ing angin at ing dayat malat, mamintu kaya. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Maya pagat panapon po among. Inya pong elementary ko, metong po karing pialong making classroom, yapin po itang the boat is sinking, group yourselves into 15. Anana? So, maggrupo la kanita. Deng, ikaming may kakaklase. Ne po. At detang emilub king grupo, out na la. Bitawli na la. Eno kayabe. Milako na la. And then, the boat is sinking, sabihan na ng teacher. Group yourselves into 10 nga na. So, apulo. Deta pong emilub ka ring grupo da ring apulo, out na la. Milwal na la, eno kayabe. Group yourselves into 8. O, dapat 8. So, ating mababawas. Into 7, into 6, into 5. Hanggang group yourselves into 3. Ang pinakaditak. At pabawas ng pabawas, deta pong mitagan, ilaring binyambut. At akit mo ka rin, kaya tampyalong na ito, nung ing bangka, at siking libutad na ning dagat, ning dayat malat, mitsatsabya, nino talaga ring mikakaluguran, ilang miyabe-yabe, ilang mipapagligtas, ilang mitagan, ilang malakwan. Nepo, makanitaya po itang piyalo nga ito. The boat is sinking. Lulbugyaing bangka. King Ebanghelyo, at indamtamo po ngening Dominggong iti, may bugnya naman pong lumbog ing bangka. Asasakyanan ng Jesus ang ponding kayang alagad. Sinakilang bangka, mintalaking dayat malat, at kabang at sulaking libutad na ning dayat malat, mi kamasikan na angin, at mga ragul aalon. At alos ing karelang bangka sa sapulane ning maragul aalon at kakatmuyang danum. Ditak namo lumbog ne. Aya din pong alagad na ning Ginong Jesus, nano pong penamdaman da? May karamdam la pong ligalig. May nga ligalig la at tinakot la po. Dapat ing Ginong Jesus no ka rin niya. Nananuya, matudtud. Manyaman niya tudtud. Kabang dining kayang alagad, magpanik na la. King takot da po, rening alagad, ginising de, ing Ginong Jesus. Maestro, alaman nano kaya ka nung mitsabiyaning bangka, mga lumod tamo? Nano pong giyawa na ng Ginong Jesus? Tinikdoya at pepatok na nga ne, ing masika na angin ating mga ragul aalon. Sinabi na, tahimik ka, tuknang ka, tahimik ka, at mi ka maragul katahimikan. King pong mumunang pamamasa ay ba't king libro ng propeta Job, akit tamo po king libro ng Job, nung makananong ing Diyos, yamu naman ing pepatok ng king bagyo, king masikan aalon.
So, nung i-connect tayo po yung gospel, ang pa po yung katamong first reading, tungkol yaking pamipatok ng king sigalot. Tungkol yaking pamipatok ng king mga sikan aangin at alon. Nung ilarawan tayo po yung katamong Santa Iglesia Catholica, the Catholic Church, kunan tayo po yung larawan na ning metong abangka. Pwede mong ilarawan ng pisambanta mo, king anyo o king simbolo na ning metong abangka. Nung atatandaan nyo po, inya pong World Youth Day, inyang 1995. Ne po. Ita pong logo, ginamit da king World Youth Day, bangka. At kitang bangka, makasakela po retang tao, at atin pong krus. What is the meaning of that? Nano pong gunin ang sabi nitang logo? Ating bangka, tapos ating taong makasake, at ating krus. In Santa Iglesia, the Catholic Church, pwede meng ilarawan, king larawan na ning metong abangka. Why? Because we are the pilgrim church. We are on a journey. At mo king pamaglakbe. Sabi natin po nitang metong kanta, itang metong Marian song, sa aming paglalayag. Tayo ay naglalayag sa dagat ng buhay. No? Naglalayag tayo. Maglakbe tamo, magbiyahe tamo. So we are the pilgrim church. At king kaya katamong pamaglakbe, kaya betaya ing Diyos. Kaya betaya ing apong Ginoo. Ne po? At king pamaglakbeta mo, makasakita mo king bangka, and this boat is no other than the Catholic Church, we encounter strong winds, big waves, super typhoons, storms, asagupa tala rin. Nano na po ring example, pwede tamong ibye, kening akakasagupa tamong mga sikan na hangin at mga ragulaalon, king kaya katamong Santa Iglesia. Example po, pandemic. Last year, may ka-lockdown. And it is our first experience, mumunang karanasan para kaya katamo, king kaya katamong henerasyon, na panamdaman tayo po ining makanining lockdown because of this pandemic, COVID-19. And some of us, they question God. May utang la, migduda la, mig-alinlangan la. Gino, bakit paintulot mong malyari kaya kami ini? Ating mituran virus, ating may bagsak kabiyayan, ating mete. And we are questioning God, bakit hinahayaan mong mangyari sa amin ito, Panginoon? Natutulog ba ang Diyos? Sabi nga ni Gary Valenciano dun sa kanyang kanta, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Matutudya ba yung Diyos? Potang dadanasan tala po dening sigalot king biye? Matutudya ba yung Diyos? Potang dadanasan tala po dening krisis king biye tamo? Of course not. Aliya po. That's one example, my dear friends. Metong yang alimbawa. Itang karanasan tamo tungkol king pandemya. Detang tawong miapektuan, detang tawong mituran king pandemyang ini. Mekad, detang may nakasal pantayanan, migduda laki nga pong Ginoo. Ing bangka, ning karelang kasal pantayanan, mitugun ya. Mitugun. It was shaken. Nano pa pong metong alimbawa, pwede tamong ibye, king kaya katamong gospel, na masikan na hangin, o kaya alon, akakasagupa, na ning kaya katamong bangka, ning kaya katamong Santa Iglesia. Example po ring church scandals. Recently, siguro, atin tamo po nga balita na iskandalo kimpisamban. Nanong gawan tamo? Potang abalitan talaring makanining klase ng iskandalo king kaya katamong Santa Iglesia Catholica. Mako na kaking pangakatoliko mo? Atin pong message ka na ako, may mamag-chat, inya pong makbungi itang iskandal. Father, bakit ganyan po? Father, nanghihina na ako sa aking pananampalataya. Father, ayoko na magsimba. Kung ang pananampalataya mo ay nakabase lamang sa tao at hindi sa Diyos, napakababaw naman nito. Nung ingkasal pantayanan mo, makabase mo king tao at aliking Diyos, siguradong
lakwan may ing kasalpantayan ng Katolika. Pero dapat kapatad, ing kasalpantayan ng tamo, makaugneya, makakonektaya, king Diyos. Why? Bakit? Because your faith is your personal relationship with God. Ding pari, tao la rin. Tao kami po. Magkamali. We are prone to error. We are not angels. We are not perfect. But of course, God used us as instruments to spread the gospel. Ginamit na kami ni nga pong ginuban, ipasyagya ing maya pabalita to represent God, to represent Jesus Christ, I mean. So, pero, kasumangid na nito, magkamali la rin. Magkamali kami rin, uling tao kami. Ing kasalpantayanan tamo, iya po dapat makakonekta king tao. Uling po, tang migkamali yung tao ngayon, lakwan mo na yung pisamban? No, very wrong. Dapat ing faith mo makatuon niya, makakapit niya, makaugneya, makakonektaya king Diyos. Nano maning malyaring skandalo, nano maning sigalot, nano man ding angin ang mga sikan, nano maning alon ng mga ragul, manatili kang Katoliko. Ken may akit, kapatad. Ken may akit, ing lalam na ning kasalpantayanan na ning meto nga Katoliko. Potang makaranas siyang krisis king Santa Iglesia. Lakwane ing tutong kasalpantayanan o manatiliya? Lakwane ba ing tutong kapaniwalan? Lumipat siya king aliwang kapaniwalan because of these scandals, because of these storms, typhoons inside the church? Ken may akit. At ken mula naman akit, detang tutong matibe. Detang Katolikong malalam yamut king karelang kasalpantayanan, manatili la. Ulinging kasalpantayanan tamo, makabasiya, makaugneya king Diyos at alanang aliwa pa. Oran po, sample la po rin, alimbawa la, tungkol ka ring sigalot or bagyo, super typhoons na akakasagupa na ning bangka ning kaya katang kasalpantayanan. Anong nuka rin, miyugunya ing kaya katamong bangka. Nanula po ring example pa, ding personal experiences tamo, nung nuka rin tamo po makaranas sigalot, makaranas hangin, amasikan, alon na mga ragul, mga sikan na bagyo, king Bie. Nanula po rin super typhoons king Bie tamo, anong nuka rin, masishake ya po yung kaya katamong faith. Example, may kasakit yung kaya kang kapatad, at sobrang malnaning babayaran mo king ospital. It's a super typhoon in your life. May kasakit yung kaya kang kaluguran king Bie. O kaya, mila ko ya obra ing itatang mo. Ne? Ka makapag-aral. Oren po ring unos king Bie tamo. Ne? Oren po ring super typhoons king Bie tamo. Anong nuka rin? Ing kaya katamong kasalpantayanan, miyuyugun niya. Pero ulitan kaya po itang sinabi ko kaya kayo kapatad. Nung ing kasalpantayanan mo, makakawat yang matibe king Diyos, king hapong Ginoo, na anumang kapag subukan ing danasan mo king Bie, manatili ka king tutong kasalpantayanan. At ka mag-question, Ginoo, no ka rin ka? Ginoo, matudtud ka, likwan mo kami? Let us always remember the message of Christmas, my dear friends. Na ano po ing lagi tamang daramdaman? Potang daratang yung Pasko, Emmanuel, God is with us. God is with us. Ing Diyos, kaya betaya, Jesus, meging tao yung kalupatamo, kaya betaya. So in the midst of these super typhoons, strong winds, big waves, my dear friends, God is with us. Matudto ding Diyos, nakatamulikwan ng Diyos, kaya betaya, ing apong Ginoo. I would like to quote from Saint Catherine of Siena, the Dominican mystic. Sabi na pong Saint Catherine of Siena, the soul is in God, and at the same time, God is in the soul. In the same manner, the fish is in the ocean as the ocean is in the fish. Nung ingapong Ginoo at kaya katamo, itamo at tamo mo naman king apong Ginoo. O ita po yung buri ng sabyan, Saint Catherine of Siena, the Dominican stigmatist. Ita po yung sinabi na. So, whenever we experience these struggles in our life, strong typhoons, my dear friends, always remember
that we are with God and God is with us. Para bang atsyuta mo king apong Ginoo, in a sense na, o iniing palad na ni apong Ginoo, atsyuta mo king palad na. Nano maning malyari kaya katamo, God is in control of everything. Eh nakatamo pa brening apong Ginoo. Nung makanano kanong ding asan, atsyula king dagat. Ing dagat mo naman, atsyuya king asan. The soul is in God, and at the same time, God is in the soul. Ito po yung sinabi ng Saint Catherine of Siena. So, po tapong dadanasan tala puring ding mga bayat kapag subukan king biyata mo, adwan tamo yung sahop ni nga pong Ginoo. Mekad siguro etaya apapansining presensya na ni nga pong Ginoo uling masyadong mangye. Ne? At po tang masyadong mangye, emo ne damdaman ing siwala ni nga pong Ginoo. Kaya king gospel dindam tamo, nanong sinabi ng Jesus, tahimik ka, tuknang ka, sabi na king masikan na hangin. At mi ka maragula katahimikan. We can only find the presence of God in silence, my dear friends. Nung ating katahimikan, ambaski dadanas tamong mabayat kapag subukan, dadanas tamong kangye, king kapaligiran, pwede may paring panamdaman ing presensya na ning Diyos, king katahimikan. Uling king katahimikan, karinya magsalita kaya ka, ing apong Ginoo. Tatagan may ing kasalpantayanan mo, kapatad, katatabili, tatagan may ing kawat mo king apong Ginoo. Uling nanumang kapag subukan, mika masanting aparasan. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang king banwatyatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananin Diyos si pang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. bustan yung mikasapatang kasalpantayanan, ban manalangin kang Jesus, ang makapatok ng karing anggang bagyo, ning kaya katamong bie. Nga tamong sumabi, Ginoo, kaya kake manalig. Ulitan tayo po. Ginoo, keke manalig. Ding kakaluguran mo king magkasakit ayato o Ginoo, kalupano ning meto nga malating bangka, libutad ning bagyo. Kamatudtud Ginoong Yesus, papanatilyan mo ing karelang kasalpantayanan, inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupano ning meto nga bangkang, balugse ning alun. Kamatudtud Ginoong Yesus, dinan mong kapayapan, inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ding taong makababad king pamikasala, kalupano ning meto nga bangkang lulubaning danom. Kamatudtud Ginoong Yesus, ibalik mo kaya ka, inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ding alagad mong tatakot king pahintungol kalupano ning meto nga bangka, anong nuring tao sa siyolang pasaw. Kamatudtud Ginoong Yesus, dinan mo ang kapanaligan, inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ing iglesia mo manaligya at manalangin met mong tiwala kaya ka. Ginoong Yesus, kalupanening meto nga bangkang pasibayog menakit kapayapan, inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ngeni adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Inya ang aming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ginong Jesus, ba't tumakot ke pa ngening baluming kaya bera ka? Pagkaluban mo keng kapayapan at bustan mong manatili iti manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kakot kaya kayong daon, matanggap la arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ayin at manano na sanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kaya puso at kaisipan, at gawa na kayong parating masigasig sumuyo kaya ka, iti aduan mi king lagyo ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin, Tayo rin puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginoo Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, king kaya kang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kaya kang karangalan, agyang gilutan da ka pauli na ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kelub kaya ka, uli nanita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban anting kalupa ming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan, kapamilatana, ring anghel na ning banwa, ayang pangdaing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Isuges sana yung siwala mi, king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Dios amayupaya, mitmuing banwa ating layatu king kaya kang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapala jing daratang king lagyuning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Si Claude tamo po. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana nating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, kinuwane ing tinape, pasalamat ya kaya ka, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan yeti ikayungan at kananye, itiya ing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat na ningapunan, kinuha na ing kalis. Pasibayo yang te pasalamat keka. At binye na ing kalis ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Itiya ing kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, na may bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, ni patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyang ini gaganakan miyo, igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya kaya ka iting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawa na at maninayang subling mi, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay Indo ning Diyos,
kambenang San Jose inkayang banala esposo, kambering apostol at di sablang santo, kambenang Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding anggang Dominikanong santo at santa, at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmung kaburyan, king kaya kabanan ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banalay espiritu, pupuryan dakat parangalan manggaman king alananga. Amen. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan na ning kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambe na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yang babye ko kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan me ampong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sanang kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo po ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayungan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Si Cloud tamo po. O iniing kordero ng Diyos, o iniing milalakoking kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayaos, kingapuna na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapot, yagkasmiyang amano mo, kumayap na ako.
Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath His veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Not to sight or taste or touch be granted hearing, only do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of truth that ever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath His veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. On the cross was veiled your Godhead splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and as sued the contrite thief I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. Though I look not on your wounds, but Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more believe your promise. Hope in you and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath His veil. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails. O memorial of my Savior, dying, living bread that gives life to man, make my soul its life from you supplying, taste your sweetness as on earth it can. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath His veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you faints and fails.
Si Claude Tamo po. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang, king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag amo-amo mi keko, king lupigane saning Dios at iko, prinsipireng hehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Dios. Patulandungan me king impyerno isatanas. Pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong loyon-loyon king yato at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. Mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me ke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, inggarasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisauli ingaklis mi, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Indu ning Divina Gracia, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Padre Pio,
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, palakad pa na po. Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalubme kaya kami ing katawan at daya ning anak mo, banibayo ing kaya kang biye, karing puso mi. King kaya kang pakalulub, bitasan mo ing pangakabos mi at idala mo kami king biye alananga, pagmasusyan mi kaniting banalayo Eucharistia, iti adwan mi king kapamilatan ng Heso Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bendisyonan na kayo nganing malugod at mayupayang Ginong Diyos, ingigpa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne ume kayo king kapayapan. Salamat King Dios. Pangadyan tayo po ing orasyon. Ing anghel ning Ginoo pepabalwan ing Birhen Maria. At kinagliya lalang ning banal ay Espiritu. Bapo Maria mitno kaking grasya ing Ginong Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ng Indo ning Dios, si panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Aniko wali pa na ning Ginoo. Malyari kabud ka na ako, antingging kasmong amano. Bapo Maria mitno kaking grasya ing Ginong Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ng Indo ning Dios, si panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ating divino berbo mi katawan niyang tao. At may kisawot yakya katamo. Bapo Maria mitno kaking grasya ing Ginong Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria ng Indo ning Dios, si panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami o Santa Maria ng Induna ning Diyos. Bami nga pa ngayon tulira na bangnan ing pangako ng Yesu Kristong ginuta mo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya ginuming Diyos ding kaladwami at ampat king pamamalita na ning anghel. Akilala miya ing pamikatawa ng taong Heso Kristo ang anak mo. Uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan miya naman sana ing ligaya na ning pangasubli ng mebye. Alang-alang sapo iti king ginumimuring Heso Kristo. Yanasa. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya Espiritu. Antimoy sa jaran ligay, bat king kamumulan ngenit manggaman king alananga. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, bat king kamumulan ngenit kapilan man manggamang king alananga. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligay, bat king kamumulan ngenit kapilan man manggamang king alanganga. Amen. King nagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Maya pabengi po kay kayungan. Maya pabengi po amo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag Kanyang pagkaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kaniyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kaniyang kaharian. Misulat niya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian song sa agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Muli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit,
memungutang kami karing aliwang tao, ampong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban, karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kaya ka nga pong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban at karin miya pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ampong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong Ginoo. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong Ginoo, pero alwaya king apong Ginoo. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kaya katamo papunta king kaya nganak Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring niyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong ay nakatamo pagpaboren, ilapit na katamo king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatangan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong Ginoo. Kapamilatan na sana nitin dalit ay ni, mas akit kaya iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong Ginoo, tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon at darananan tamo. Virhen kwe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banuat yato, malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, hige ka ring tao. King panoonin kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanya kekong salat grasya de bangalingan, ikaing tulang at ligaya, tinanggap magpayambon kita. Patulunan ming apong grasya, king anak mo lapit mo kesana. Itwang mo ing pakalulot kalam na, king balayang maniat sa uke ka, mamilatan ka, kekeng indu, apis ni
si Daud. Patulunan ning akong grasya, king anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulol kalamna, king balayang Maria sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi, king Diyos si Daud. Hindu, ning divina grasya, mo'y sa upot ke kami.